abashinzwe iperereza ryo hanze bahuye n'ibibazo kubera yuko nta bisobanuro bari bafite by'ukuntu Uganda ishobora kubika ibanga ryo gutera. Ntibabimenyere kwa Kisekedi, ntibabimenyere no mu Uganda. Ikindi cya kabiri, gutwara ibikoresho bingana kuriya ntibigaragare, ntibamenye igihe byagendeye. Bakarasa bakarasa barashwe sinzi niba amafoto ashobora gushyirwa ku mugaragaro, ariko barashwe kandi baguwe gitumo. Muzi firing power y'Abagande, ntabwo murabona firing power y'Abagande. Ntabwo murabona firing power y'Abagande. Barabeshya, bamaniye ko banyu barababeshya. Bamaniye ko banyu ntacyo bakora. Nta kintu bakora. Uganda kuyiterereza muri ibeshya. Uganda ifite capacity. Nkangurira abantu mukora mu nzego z'iperereza, nkangurira abantu bari mu gisirikare, please nimukuremo akanyu karenge, ishyamba ntirikiri irya rindi. Amazi si yayandi yahinduye isura, yayandi ateka isamaki. Siporo umunsi mwiza, wihangane wapfushije abasirikare benshi. Wapfusha abasirikare benshi pe. Wapfushije abasirikare benshi, wabuze ibikoresho byinshi, utakaje amafaranga menshi.